Kadang ku tak tenang, ku hanya diam. Aku sayang tapi kau yang tak paham. Apa aku pendam, rasa terdalam, dalam aku simpan sesuatu. Jaga makapi anak ya. Awan macam sepena komria. Laku apa ngong jelmaan ke TV lan? Mah nyari manuk bae. Nyara manuk kamu. Kamu bae, makin leret-jeret angkat. Lara apa kena engkau tako. Wah, bilin mun kakilan takuan Sarah. Wes ayo lah mangkat. Pola oleh manuk guk ruah. Ya ayo. Tapi keng cek nyari kare jeret ya. Tako ini kening. Do ira apa yuk? Coba bek-bek, pengen colong reng bini. Mai pas mangkat. Gimana? Do ayo lan mencar lan. Rodik nemu manu. Cereng kolok nuku senter Gus. Wah, alesen. Kakre beninter nyari manu. Kena tang buri. Coba gula aku kayaknya lagi itu. Pas tang bini boy. Takut kok karena serem ya Dina. Mai kah? Iya Mayu. Apa jika Aji ya mau lo salah tan ngoreng. Unik aja langkung. Ya apa mah kubun jelangkung. lah cek kalah buang. Apa? Sila karawin mainan leka. Dan orang aja bisa nguncang jerengkong kena. Hah, lambon ah. Lo pernah sekali kok. Oh, saya main kana. Penasaran kok. Bohong kunjang goreng kok. Lah kena cak kerja aja beniin mainan. Wes lah buang ke boneka aja. Pas lanjut nyari manuk. Buang ngeri ya. Ayo pas tujuh pas mulai. Lah apa kena cekong mokong. Ayo kak. Lakirnya betah. Tahu kapi kan dua nih. Iya mayo. Ayo teku. Siap kapi ya. Ayo. Kung jalang kung dina bede pesta nani kenian dateng lo ikoniin mulai lo ya terakin kung jalang kung dina bede apa kena Apa paling ken angin. Ayo coba boleh. Uskah mayu mulai poin takut bede apa kebudin Jamun kakilan. Kita kong Sarah.
Takut jika lo cek geria. Bunai kena aku kena. Bah, kemah jadi kelep akun berjia. Enggak om kuan aku lagi buru. Polakin mentem gak kalian ya. Coba nih kan neng eko cak aku. Alah kau apa kapi din. Siapa kakek? Cek terus mainan dia. Montro selamat tau di. Siapa ruh ya? Dia makana kuang mana boleh. Jika aminan ke diri ya. Dari mang bah berdebat abangku. Wah, apa kalian? Nih baperan. Tak kira berdebat apa? Ayo mulai lagi kak. Iya yuk kak. Palang oding nak kanaro. Mak bededin nak boneka dia. Perasaan kelihatan itu sedih nabi nak anak. Apa deh? Kok dateng? Oh. Aduh. Apa ya? Rambutan masa kayak kape. Ya ada secek beren deh. Loh. Mak budaya di nak dia. Cik malam mah budaya amper. Tolong. Cik ganggu aking kok. Tolong. Malam ah, tapak main boneka aja langkung. Orang tua satu ketan rusak HP ya. Yang di perasaan lo nyaman angko. Romo-romo muncul. Dekikan berapa pongku, Gus? Apa kaki John? Minit bulan 2 baperan. Petenang rapa. Beda Allah. Selaku dimana membareng kecewa. Iya Delan. Budaya di nak kape. Beda apa lan?
Mika dia ring tabang setan, boy. Tojo ke lurah. Iyalah kalau tabang setan nongkung kok gara-gara kakek Agus ya. Jarang malam angkolo gelem main kong jelangkung teti paksa. Santai gelu bro, memang arah apa sih? Jak tahu hidup kabe. Engkau sedeti korban. Engkau seyantre. Tagara main jelangkung dia. Malam mah boneka jelangkung aja. Romoro lah budai Roma. Masa lan? Cuma lembone kena tinaki disa. Iya. Tahu kakek kabe aja. Apa sih toles boneka jelangkung ah? Apa? Engkau datang. Dari masal kadir dia. Jago ki boneka aja bisa nulis apa? Ken lo nulis nomor togel ya. Serius engkau ria? Cak gelak. Engkau sentre boneka kakek. Beda di masa tibone kana. Ibu di Roma. Cayon tren, penasaran kok. Ayo. Yara berde dina. Kemalan, saya tak ada apa-apa. Ongkuan gelap berde dina. Ya buktiin kemah. Lah kalau cek saran rapat aku kaki aja. Duka mah yo. Jarang gelap lah jelas berde dina. Apa deh kena? Engkau datang. Sadar lan, apa itu lan? Istighfar, dia Agus kan itu. Sadar lan, sadar, apa itu jah? Lan, jagelan. Lan. Jaga. Ada apa kena? Udah apa? Kesurupan itu di bulan. Aku sih cekel beli. Kok pas dari rumah mendak ya kena? Kamu boneka setia? Jero tahu kok, cengkelok berdedina. Ayo sehari bertemu, pas wali ke kenang. Macam amis kena. Iyun, abu teking loto. Wis sabar aja. Ayo tuh lihat. Iyun. Buru kena.
Daerah mamon setan nak kilo nyingke diri tang beten kena. Ya mantar nyingke bae lan. Ja insyaallah lah nyingker apa. Cek ring ragar anak kakek bik jono ji ya mokong. Cereng lah tahu babaan takoan. Pakai lanjut aki manji ya. Irapan seboren lan. Cengking penasaran ruang. Mangken mi ongkuan. Ya kok dung tedong gulu kana leso kebit gelek kelaku bik setan. Gus, telan Gus. Demar ya Gus, petiknya kaki setan ah. Kita tahu dong, masih terakin kamu ya. Aja lo kira gelem nyengke setan. Setan dia aroma seyonceng. Polen nah embok to oding. Mati bunuh diri. Kenang ah kaki kapi. Saya main boneka aja langkung. Hati setan dia arwah penasaran. Ben setia terus nguasana beuteun aja. Terus dema caren ba. Teronying ke setan riba. Kalak boleh boneka jua. Pas over di luar atap. Kakek siapa, Bah? Itu dilakonin nontronying ke setan dia. Mumpung kilo ngasep. Iya, sekelangkong, Bah. Kemarin tuh satu gedan ki, Bro. Lan, sadar lan. Lan, sadar lan. Udah apa kena? Ada kesurupan pole ki, Bro. Malu tik nyingke setan ya. Cereng boneka dalam lemari pabeli. Ring tua satu kedan ki bilen rulan. Dedeng boleh. Suruh galak boneka apa sober. Ya mah ayo kana. Merelek ganggu tong kok bik setan aja. Ayo. Lan. Tuli, apa sih itu lakukan kok? Itu lilan, pasok pa Ricardo, boy. Ayo tulen kena. Nyingke kakek mau setia setan.